govori o ovoj tački, kaže između ostalog od ovog opaskama, kaže mnogi broj žena se je zavarao, pa je između ostaloga pokrio svoju kosu ili pokrile su svoje kose, ali su, kaže, otkrile svoje noge. Odnosno, gore se pokrila, ti bi rekao, maša Allah, stavila maramu, maša Allah, ali dole šta je obukla? Pantalone. Obukla trenerku. Obukla čak i suknju ili haljinu, ali ocrtava sve njene, da mi oprostite, obline. Da se dalje ne izražava. I kada je pogleda neki lopovi za nje, još se džeka da vidi još bolje. Zašto? Jer nije se kako treba obukla. Nije se kako treba obukla. Možete zamisliti? O ovome su islamski učenjaci mnogo govorili. I iščitavajući fetve, sve više pitanja, braćo, dolazi, znate kakvi? Kaže, je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče pantalone? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da klanja u pantalonama? Je li dozvoljeno ženi muslimanki da obuče farmerice? Imate ih koliko hoćete. Vratim se na knjige prijašnjih islamskih učenjaka. Nisam našao slova jednog da je neko rekao ženi muslimanki je dozvoljeno da obuče pantalone, ili da je neko upitao o tome. Moda, braćo. Ovo ćete naći samo u zadnje vrijeme. U zadnjih 20-ak, pogotovo u ovom vremenu sad u kojem mi živimo. Sve više pitanja se postavlja islamskim učenjacima o pantalonama žena, o pantalonama žena, pantalonama žena. Još nisam našao ni jednoga koji je dozvolio. Jedno. Zašto? Prva stvar kažu, ovo što smo mi navodili. Druga stvar kažu, at-tashabbuhu bil kufari. Ili, između ostaloga, poistovjećivanje sa nevjernicima, odnosno nevjernicama. Jedna stvar. Druga, odnosno treća stvar, kad tashabbuh bir rijali, ili poistovjećivanje sa muškarcima. Zašto? Ko oblači pantalone u osnovi? Vi ćete naći u djelima, čak u hadisima gdje se spominju sirval. Šta su sirval? Šta su? Čuli se za sirval? Šarbale. Sirval, vidite, sirval. Šarbale. Saravil. Sirval u arapskom jesu ono što mi kažemo kod nas šta? Šarvale. I ovo je prisutno u knjigama haditha, u knjigama sunnetu poslanika sallam, u knjigama islamskih učenjaka govori o tome. Otkud onda da su žene to počele oblačiti? Pa se to sužavalo, pa se oblikovalo, pa se modiralo. Doćim danas imam veliki belaj. Ja sam, braćo, bio u 2 medrese u Bosni. I našao sam da 95 i preko posto one koji uče u medresama oblače pantalone. Farmerice, u većini slučajeva, farmerice. Majčice, košuljice, prebate samo preko, da oproste preko tura i gotovo.